Za dobru ćeteniju potrebne su zlatne ruke majstorica, ali i srce puno ljubavi, jer samo ono što se s ljubavlju pripremi bude uspešno, smatraju one koji ovu poslasticu pripremaju godinama. Bilo je zapostavljeno ovo, jedno vrijeme nije niko pravio. Ovo kad su bile ratne godine i ovo posle ratne. I onda Ibrahim Aličković koji je bio ovdje organizator, on je od nekog saznao da ja sam to nekad pravila i molio mi, ja sam eto prihvatila i evo već 7 godina svake godine pravim. Kako su godine prolazile, tako je sve više žena želelo da nauči tajnu pripreme ove poslastice kako bi je sačuvale za buduće generacije. Ovo je druga godina kako učestvujem u pravljenju tradicionalnog srpskog recepta ćetenije. Drago mi je da učestvujem u ovome i hoću da naučim, da održimo tu tradiciju i tu starinu što se nekad pravilo u našem kraju. Očuvanje tradicije motiv je kojim se vode organizatori, a njihov cilj je da se ćetenija uvrsti na listu nematerijalnih kulturnih dobara. Ono što je posebno važno, što je naš cilj, jeste da prenesemo sve ono što je bilo na mlađe generacije. Mi to i uspevamo zato što svake godine, što se tiče majstorica, imamo nove žene se koje se priključuju, to su mlade žene. U publici imamo decu i omladinu. U muzičkom delu programa nastupili su Ringo Hamidović u pratnji orkestra Tasliđa iz Pljevalja i folklorni ansambl Doma kulture Prijepolje. Publika je pevala zajedno sa njima, a oni najmuzikalniji su se pridružili pevačima na bini. Ovo je nama postala već tradicija da učestvujemo na ovom vašem, da kažem, festivalu, manifestaciji ćetenija. Značaj očuvanja tradicije pripremanja ćetenije prepoznalo je i Ministarstvo kulture Republike Srbije koje su finansiralo ovu manifestaciju.